Sagudayan nga ti surat ni pagayam nga Carlo. Dear Cassie. Iti dayti nga nga gundaway, inte nga ro dendenggen ti panakaibasa ken panakaidrama. To'y napadayawan nga surat, pakasaritaan ti parikot iti biyag ni Carlo iti probinsya iti Benguet. Ket kastoy man ti linaon ti surat ni Carlo. Dear Kasinyong, sakbay man nga nakiburay ti pakasaritaak, ken sakbay nga binsa-binsaek ti padas ko iti biyag nga nangted kanyak iti parikot. Kablawang kayo man iti naragsak nga aldawyo di tanemar si studio nang runa kada kayo nga agserserbi at timon dagiti live streaming programs nga mangliliwa kada kami. Kaya nagyaman ken kablawang med dagiti padak nga dumdumngeg ken nagbibuya iti daytoy nga programam. Ilinged naklatan itinagan a Carlo. Agtawenak iti 35. Karagdana edak dito'y Benguet Province may saak nga gardener wenno isut awag mi kadagiti mannalon dito'y nangangato a lugar na kami tigiti agbulmula kadagiti sikat kada kayo nga mawawagan iti Baguio vegetables kas kuma iti carrots, repolyo, broccoli, cauliflower. Kumporme nga agtubo kadagiti nalalami sa lugar kasi iti lugar mi. Ngem nangato ti arapap ko iti biyag Kasinyong gapot ta marigrigat ti pamilya nga naggapuak wenno nagtaudak. Nagbalinak nga gardener wenno mannalon akas iti amak. Ngem gabutan na padasak ti rigat ti biyag amok iti bagik nga saan nga iti garden laeng ti kayat ko nga pagtungpalan. Ti kayat ko bumaknangak to ket nabaknang to met ti agbalin nga pamilya. Kabayatan nga ururayak ti gasat ko iti biyag Kasinyong sa anak pela nga nagas-asawa o reno adda akon iti umdas atawen wenno naan-anay nga edad. Isu nga nagbalinak nga happy-go-lucky nga klase ti tao. Nagbalinak nga tay tipo ti lalaki nga saan nga seryoso nga sumrek iti maysa nga relasyon. Adun dagiti babae nga naglabas iti biyag ko Kasinyong angem impakpakaunak met kadakwada no kasta nga sumrekak iti makirelasyon na kadakwada ipakpakaunak met nga ibaga kadakwada nga sa anak pa nga nakasagana nga agsimpa iti biyag nga no kayat da makirelasyon dalata angem awan iti namnamaen da kuma nga commitment ko iti dayta nga relasyon. Takayat ko nga tong palek nga gunudek nga umanati arapap ko iti biyag sakbayak to nga maki-commit iti maysang relasyon ken sakbayak to nga mangbukel iti bukod ko a pamilya. Ngem uray no ammuda nga sa anak pay nga seryoso Kasinyong ngem adudalat tamet nga mangnamnama. Isu nga adulat tamet dagiti napagsangit ko. Ket kastyuman nga rod arugyak ti amin Kasinyong no kasano nga naaddaanak iti parikot. Gapo iti daytoy nga raramidek iti biyag ko. Ayos ka mo ta pareng Carlo. Oh. Apimot nga na ko ng deta. Pareng Jake. Kasano?
kakaklon laking ka ni Jenny. Dinto nga, adamot pala madamang nga kakayan ayat mo. Ang panggap mo ka diti makisinan, kinimir na, nga agdamang nga kayan ayat mo. Ha? Awan iti panggap ko nga makisina kinimir na. Kinurimat nga, urimat no, inaklon na ko ni Jenny. Amo dapat ka sa anak pa nga seryoso katakwada. Basta laki di sanda nga maamuan, nga ada sa bali nga karelasyon ko, okay klaeng, parang Jake. Unay kamatan. Amo, parang Carlo, nasken laeng nga, makiwin naswas ka kinimir na, yan tangay at damatan kabarbarong nga kaayan ayat mo, iso ni Jenny, nga estudyante. Oh, ape nga makiwin naswasak. Kat, amo damot nga, kastoyak laeng, awan pa iti ni planok nga, agsimpa iti biyag. Tiket ko asawan, akit urayan ka di, nga maamuan ni Mirna, nga adan barong nga kayan ayat mo, kat mapasakit ang tirat, nakim na. Ape ko mga aming agsakit tinakim da, kat amo damot, impagpakaunak mo, nga numagirelasyon nakman kadakwada, awan kumati namnamain da, nga pansamantala laing ako nada. Anya. Ape ngamin nga di mo palang, ape ngamin nga di mo pala itong pangamin, ti may sa kadakwada, agsimpa ka kumaitibiyagan. Kat na nasurok 30 titawen mo pare, awang ka di pa iti planong nga, mangbukel ti bukod mo pamilya. Awan pa'y pare, among mat parang Jake nga, sipod idi, kat ingkad din ko nga sakto lang asawa, sakto lang kapamilya, no nabak na akton, no nakasagana akton. Ang awamot pa iti dimting nga gasat ko, pare. At daag mo't lata dito'y talon, dito'y garden. Awan na. No kastoy lang nga kastoy di trabaho, pare. Awan ti asensuak, nang runagat na na ilit mo't la dito'y taltalunag. Uwan pare, ang panunutem kumamat ti marik na, dagat ti babae. Ala. Bagbaga anak manin. Babaam. Tano adan to gundaway ko, makisina akto kinimirnan. Ta ipamaysak to ni Jenny nga ubing. Nga po ta estudyante pare. Unay kameten pare. Alwadam parang Jake. Amangangkat no mailawan kayo. Ket ne, agbasbasa pala ako nam. Amangangkat no maperdi no madadael ti masakbayan na. No bilang laen ta mailawan kayo. Sana mapasamag deta. Naanadak pare. Kunam lang pare. Ingim agan anad kalata. Amangan, numailawan ka, kat pakaisag makam deta, paring Carlo. Anya ka diti ko nam nga, nasken nga pagsaritaan ta, Carlo. Kwa. Madamdama lang yan, Mirna. Manganta pa lain. Angin magagara na ako nga makaamon no anya ti kayat mo nga ibaga. Ngamin, madanagan nak. Ha? Sa bali ngamin ti tono ti boses mo iti inawagan nak. Kadi bagam nga kita ta dito restaurant. Ta ada nasisita nga pagsaritaan ta. Ada ka di problema? Ha? Ada ka di problema? Nga kayat mo nga ibaga kanya? When ada ka di problema ta? Ha, Carlo? Yan tangay di mo met maura yan. Nga malpas ta nga mangan, sakbay ko mga sarita ta. Sige. Diretsuin kan, Mirna. Sakbay nga, nagkarelasyon ta. Malagot mo met siguro nga, impakpakaunakin ka. Nga awan pa iti panggap ko nga, seryoso iti may isang relasyon. Ha? Kaya't kung ti makiwin naswasking ka, Mirna. Ano niya? Oh, ape nga naklahat ka. Saan ka di? Nga namnamaemet nga mapasamak ken dumteng to dito nga aldaw, wino panawin? Angin. Oh, saan ka nga agin diti ko, Mirna? Impagpakunakin kayo di. Nga, sa anak pinang seryoso. Nga iti, anyaman na ka nito nga kayatin. Katyak kayatin.
Uwen ang inaramid ko ti amin, Carlo, tapno ti kas na agbaliw ti panunot ken Riknam. Nga, inaramid ko ti amin. Nga, urino, agsakit ka, siyak ti mga aywan king ka. Pakawanin ako Mirnang. Dimtengin ti panawin nga. Awanin ti Marikrik king ka. Ha? Kasi lang nga kaalisto king ka, Carlo. Awan laking ka, di kiti naglablabasan tan. Namin ado nga na napasamag kadatan. Saan ka kung mga makatagari? Kababayin ka di kiti tao dito i restaurant. Sana bale? Tao mo ti sungsung batak king ka. Ibagtasaan ka nagsikog. Panunutem latan nga saan nga data tinaykari ti may sakin may samir na. Carlo, ipatpatig ka unay-unay. Ang imsaan ka man kay ipatpatig, Mirna. Imposible. Apay ka sa nungarod, anyang arod ti kay papanandag iti. Kinaragsak mo tong kalag kaduhatang, lalo no ti agpapas na iti ragsak. Ikislaing tilasag day jay. Ha, anya? Awan na pulos ka diti, marik na mga panagayat kanya. Urisang kabasit lang ko, Carlo. Nga mabalin ko mga pagrugyam, mabalin ko mga pagpuunam. Tapno ti kasta, masursuro nakbadlang ay pateg. Lading itek, Mirna. Yung nakaikadeng akon. Kanmaysa, ang moment nga nangato ti arapap ko iti biyag. Agpadpadalaing nga agaputa iti marigriga ta pamilya. Agpadpadalaing nga saan nga nakaadal. Ket naman datati agkagasatan, datati agkatuluyan. Anya nga rin tinamnamaem nga biyag tanto. Anya to nga rin masakbayan, dagiti agbalin nga anak ta. Mamati ka kanyak, Mirna. Pagsayaatan ta nga doon na ito eh. Agkasan ako mga pagsayaatag. Idin to nga. At nagsakit tirik nagsakit tinakip ko. Jaglakit di kaya nga mapukaw ka ni biyag ko, Carlo. I'm sorry. Dahito yan di pagpatinggaan ti relasyon ta. Carlo! Carlo! Rodel! Ay, ni Abi Rodel. Carlo! Naku! Ay! Oh, apay ka kasla, naliday ka. Paring Carlo. Ha? Kunak, apay ka kasla naliday ka, kasla lagdag sindi pang panunutem. Makunkonsensya ak lain, paring Jake. Apay, anyan pa ka konsensya am? Ada di man inaramid mo nga madin. Asino aya tinangaramidam ti madi. Asino kadakwada kadagiti inubyam nga agsusukot nga nakadado. Ni Mirna, paring Jake. Ni Mirna. Uwan. Nakiwin na swasak yung kwanan. Ano niya? Katabi nga. Ape nga naliday ka, pare. Saan ka di? Nga adamitin ka baro nga kaya nayat mo? Sila nadagsan lang ang tiriknak, pare. Tay makitak ti reaksyon na. Gagangay lang, paring Carlo. Tay nayat na kangarod. Ay ayatin na ka, ti uray la. Sakit, kalaat-lat nga, makiwin na swas ka. Gagangay laing nga masakitan tirik na na. Uwin nga, amo naman nga, ada pagpatinggaan ti relasyon mi. Ngam nadagsan na tirik na. Tunggal makiwin na suwasak kadagit ti karelasyon ko. Kat makitak ti langada. Kasla madududug tirik na, pare. Ada man lang konsensya maya. Tamarik nam ti kasta, pare Carlo. Kat ada apay, dakasak ka dila una yan. Kito gayam, ada, kasta nga marikrik nam, nga makonkonsensya ka. Apay nga rod, nga makirelasyon ka pala iti sa bali. No adama nga karelasyon mo. Anya?
Tikit ko sawen, no kung madi mo kaya masaktan, dagiti babae nga karelasyon mo, ay kat saan ka kumagar-arami ti pagsakitan tinakam da. Saan ka nga makirelasyon iti sabali no, da kayo pelain at agdama. Anya nga ron ti mabalinak. Ket, napigsamot ti karismak pare. Uwan ang deta ket kami ugalim nga no, da makitam nga nalapsat, nga da kurso nadam, detan, rogyam nga angaw-angawen. Naangawa ka talaga parang Jake. Basol ko nga rod no, ang angawak laida ng seryosoen damet. Kit deta trigat na. Kit nung amin na, saan mo nga plano nga ayaten, no saan mo nga plano nga seryosoen, saan mo nga ang angawin na. Taan mo madagit na babae, alis to da nga mamatpati, aglalo iti kasking ka nga nataer, nalaing nga sumarita. Alala, agtrabaho tagit din pare. Kaya iliw-liwag ko man da ito eh. Sa nabalit, ada ni Jenny. Agkita kami damdamag ni Jenny. Oh, ni Jenny nga estudyante. Uwen, nagtulag kami, nag-date kami. Damo mi nga pa nag-date. Hindi, ay kit planok mo't pegarod ti mga awisking ka pare. Papalanta ko ma parang Jake. Pangawisam kanya. Ket nakalakwak nga road, kadete inapit ko, idi kalman. Ilibre ka ko man, dain tama mo agbar. Tapadasin tama mo, aghapi-hapi. Saan lang nga dita balbalay talatan, di pag inumantan. Ha? Bar? Mayar na tamo ta. Total, masapa kami mo nga mga rabiikan ni Jenny. Di na kano kaya tiyag bayag. Siyempre, amo mo ten, estudyante. Istrikto di kiti naganaking kuana. Kahit, anyang oras to nga ron nga malpas kayo. Anya oras to nga ron nga mapantay ti bar, pareng Carlo. Uri alas 9 to ti rabiing, pare. Naitulog ko to siguro ni Jenny. Mabalin. Ay, kit mabalin lang tama ta. Sige. Alam nga ron, agtindawag tanto na tan, pareng Jake. Inak man pala ang i-date. Dito ka barbaro nga nubyak. Deta. Anya nga date deta. Yung kailamangan, wano sikat mapanmangan king kuana. Sikamot pareng Jake. Agad, amumlata na. Oh, ape nga kasla bad trip ka pare. Kasanuman kami pare. Itinalbas kami nga nangan, nag-dinner ka ni Jenny. Awisag iti nalami sa lugar. Anya nga nalami sa lugar. Kat nalamis mo dito ayan tayo. Gapot, dati ka dito banbantay. Tingin ko sa awisig ko ba iti pribado nga lugar. Katagda kami laeng. Iti motel. Motel ko lang kami na. Uwin pare. Kastir aramidek, kadagiti dadto mga babae. Akit, di nakit di kayaten. Akit gagangay lang at adamo nga panag-date yung paring Carlo. Uwan nga maluksawa ka ta. Isu na pa ilaeng kadagupan da nga babae nga di malan iti biyag ko pare. Isu na laeng ti nagkadkad iti first date. Kata, mabuting ka no. Mabuting ka no nga mailawan kami. Kahit kagagay ata, basbasa pa lang arot pare. Sigurado nga no, mailawan kayo ta. Yan, ada yung apot at bunga at pa nakailawan nyo. Sigurado lakit de nga madadail ti masakbayan na. apay jak kadi amo ti raramide ko mapareng Jake. Kat amok madaytan. Amok maten nga agproteksyon. Amok ti agsakbay kada. Amok ti raramide tapno awanti mabuumi. Wen apare ang madalata dati paragbidot mo at dalata mo dati panagkamaling. Awan pare, tigid di talaga nga, tigid di bagam, talaga di nga mabuting itinaganak yung kuana. Ang Jack Pulos nga sardingan dahi nga Jenny pare. Into no bigat. Siguraduwek nga da mapasamak ni. Alaman nga rot pare, no kayam. Talaga itatapay laeng git ni. Agparparignan, gaputag nagpauyoak, gaputa nagkadkad nga sumurot kanya kiti motel. Kati baga king kuana. Nalipatan naklaeng yan, taawan gayam, titalik na kanya. Kahit,
Kata, kasla, agparparik na nga umanugot matlaeng pare. Iso nga, awisek banan into no bigat. Ket siguraduwag nga addan mapasamak mi. Tilada ka. Agan andad ka laeng nga. Baka ket no makasapol ka iti katapad mo, paring Carlo. Dito pa kay sagsag makam. Kasti ko nak, paring Jake, amok teraramitek. Aginom takad natan. Saan ka di nga detat pagsaritaan ta? Oh, kita kas makitam dito yung bar. Nagadulat ta dagiti babae nga agkakapintas. Gaputan na paayak itang arabi kini Jenny. Anya nga tanong, padasik timang pick up iti may isang napintas sa babae dita. Taaramatik ti karismak, ti kinataer ko. Tapno sumurot kanyak. Anya, adda ka di kastamat. Adda pare, ay na, siyak to peti ko nam. Nagado dito nga umininom iti bar, nga agsapsapul laeng mat iti ka one night stand na. Anya, adda kas jay. Mamati ka kanya. Ne, siputan na ka. Sumapulak iti nalapsat na babae. Kat, aramidik ti amin. Tapno no maawis ko nga mapan kami iti motel. Giselle? Yes? Iyam amok man king kati gayem ko nga ni Jake. Ha? Hi, Jake. I'm Giselle. Ha? Hi, Giselle. Nice to meet you. Gayem ko isuna. Kinagpaiswan na. Kasosyok isuna iti negosyo mi. Agproduce kami iti na dumadumang klase iti Baguio vegetables. Ay, kasta ka di? Yes. Negosyante kami nga duha. Parang Jake. Oh, pare. Panawan na ka ba eh? Ay, nice meeting you, Jake. Negosyante ka mat gaya, makas kindi at kas iti pagaya mo nga ni Carlo. Kas tamad dagiti naganak kanyak. Ado dagiti negosyo da dito yung probinsya. Sige. Nice meeting you too. Giselle. Oh, Carlo, inta nga Ruden. Saan ka din ako nam nga? Naringgur unay dito eh. Kat agsapul ta, iti na ulimek nga lugar. Nga ti duwa talaeng. Kasta nga agpaiso, Giselle. Oh, inta nga Ruden. Panawan da ka ba, Jake? Sige. Paring Carlo. Oh, come on. Inta nga Ruden, Giselle. Api nga kasla mas daaw ka. Ha? Kasano ka? Sikapay ti mangikat ti pagan-anay ko. Saan ka di nga isuntumet ti pagtungpalan na? Iso nga rod nga imay ta dito yung motel. Taaramitin ta. Timang paragsak ti maysakin maysa. Saan ka di? Uwan mat kidi. Amom, nagtaer ka, Carlo. Itay damo nga makita ka. Kursunata kan. Nang rona iti imasidig kan nga nakiamam mo kanya. Talaga? Wen, kaskeng ka dagiti tipok nga lalaki. Oh, natatangken pa dagiti takyag mo. Natatangken di muscles mo. Wen? Siguro kanayon ka iti gym. Wen? Iso nga kasi ti bagik, takanayon nak nag-gym. Dagundaway ko. Kaya't ko di agpadakkal iti muscle. Siguro adamit abs mo. Ay, adda nga talaga. Siguro.
Saan lang nga ti muscles mo, ti dakkel? Ha? Anya tikit mo sa wen? Ada nga minikitag ko na nga. No kanain iti gym. Kat dumakkel iti muscle na. Angim saan, ada ka naman part iti bagina nga. Bumasit. Ay, saan ang kakasyay? Amok tikit mo sa wen. Nga di ka ti agjijim, nga no dumakkel ti muscle na, bumasit mo deti kukwada. Kasi nga paiso. Alaman, doktalek mga rod. No agpay peso no saan? Ha? Kito na. Una yan. Naranggas na wild game dito nga Giselle. Oh, agasim ta damo nga rabi nga gamam mo kami. Costume at gayam. Permi nga, game na game isuna. Isuna pa yan ti. Agi-initiate iti move. Isuna pa yan ti. Ni, isuna pa iti nang bayad iti pa nag-check-in mi. Madlaw nga baknang. Nakakutsepay. Daytoy ati dapat nga asawak. Tapno ti kastakit bumak na kadagos. Negosyante ka no ti kiti naganakin kwa na. Ha? Daytoy yan. Isunsan ti gasat ko, Diyos ko. Oh, insamot Giselle ti sungbat dagiti kararag ko. Sige. Sige, mabalin mo nga ibabandet na pantalon ko. Talaga? Oh, sige. Alaman, kitakman no saan ngagpaypayso di magbagada nga no kanayon iti gym. Ket bumasit ka no met iti armas da. Ha? Abay. Apay naklaat ka, Giselle. Saan gayam ngagpayso ti magbagada? Sigurado ka din nga kanayon ka iti gym? Ay, una, kasano ko mga org nga nagkamaselak iti kastoy, kaya nagkaabsak, no saan nga agjijim. Agri ka. Wow. Nagdakkel. Nagatidugpay. Carlo. Ni, Dagos na batin nga insubo, Diyos ko. Diyak pa'y binugbugwan. makaamu ka dito. Namu na kat isagad-sagad na. Ure lamalmal tutan. Unay kan, Giselle, naglaing ka. Diyos ko, naggasta kung dahil iti maasawak. Bumak na kadagos. Sakit no kasto iti kinalaing na. Ay kat kanayo na nga maparagsak. Diyos ko. No. Ala, pumapan na ba'y sulto-sultupan na kita itlog ko, Diyos ko. Giselle. Apay, saan mo ka di kayat? Nasakit ka di? Saan? Nagganas. Apay nga rin pinagsarding nak. Amangan nga mino aglipasak nga amumatan. Okay. I understand. Siyak mamat karot. Batang kumot, timang romansakin ka. Saan latan? Agdata kalatan. Tarabawang ka. Tasyak ti makaamon nga trabaho. Ha? Ay, una. Una yan. Una tigasat ko. Sana ka mabandog dito. Agana saklaig. Agima saklaig. Diyos ko. Tinugawanan. Detan. Mapanan. Magustuhan ka di? Okay lang ka nga siya takin na ba? Ay, wala. Giselle. Okay. That's good then. Diyos ko. Po. Nagganas na pa ng giling-giling na. Unay. Daytan, mapalaban man ang dati junior ko. Diyos ko. Naglaingkit nga gilingan. Kasla gil-giling ti balatong. Naitan, nagkabalyon, Diyos ko. Carlo. Giselle. Carlo.
Diyos ko na, nagdihimas ka, Carlo. Ah, 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 ah. Unay kilaing na. Permi ti paspas na. Ay na, kastilakit di at kastilakit di kalaing nagkabaliw. Ay kahit kung asawain ni Sunan. Uri kaano, uri yung tunubig at asawain ko. Carlo, Giselle, Carlo. Um, api ka sa labanog kakit sa siyak pati nagtrabaho. Ah, gagangilaing na, na, naitayok na iti kangatuan nga langit, Giselle. Madlaw mat nga expert ka. Uri no siyak tinagtrabaho, madlaw nga, kayam nga kontrolen. Anya tikit mo sawin? Kit nga nakipagpinaot ka kanyak, isungarod nga, namitlo at nga naglipas. Siyempre, dumati amo tayo. Angin, ada ka din nobyam? Ha? Awan. Ay, ape ko mga sumurutak pelaking ka. Ape nga manugutak nga ada mapasama ka data no ada asawak. Are you sure? Nobya? Or asawa? Or someone nga agunget iti napasama ka data? Awan, Giselle. Nawayaak. Baruak. Single na single. Always available. Kayat mo agad. Tapno man paniknik kaking ka. Manugot ka. Kalay sata. Talaga? Ha? Ay, angam ko laday jay. Angam no. Kayat mo agad. Anya, apikit din nga saan. Sige. Yan tangay ada napasama kadatan. Ha? Anya tikit mo sawin? Kuna mga awan ti nobyam, awan ti asawam. Kaya't ada napasama kadatan. Kaya't mo ti makikalay sa kanya, saan ka di? Ay, kasi ka ano kayat mo? Kayat ko, uray no italain nga naggamamuta? Saan nga nasisita daytan? Kahit ko sawin, awan ti binayagan iti may isang relasyon. Iti dayto nga napasama ka data. Napaniknikak nga, sigurado laki di nga maparagsak na. Ha? Ken? Saan mo't siguro nga problema ta? Negosyante ka. Negosyante mo ti pamilya. Di ka nagpaiswan na. Bak nang ti pamilya. Ha? Ang magsapsapulak mo iti asawaek. Tangamin, sako lang maala ti bingay ko iti kinabak ng ti pamilya. No adan asawak. Ha? Saan ka kakadingagang angaw, Giselle? Agpeso ka diti kiti magbagam? Yes, api ko mga agang angawak. Ha? Ay kito na. Sige, umanugutak. Okay? Iyam amukan tangor ni daddy. Awan nga ni mami ita. She's out of the country. Sige. Uwin. No iso tiket mo, Giselle. Anya. Makikalay sa akin, parang Carlo. Uwin, parang Jake. Biglaan nga rod. Uray siyak, nakigtutak. Kaday di babae nga. Giselle. Ay, wen, Giselle, malagip ko tinaga na. Iso ti pakikalay saam. Api nga mas daaw ka. Awat bigid di akit maragsakan ka. Ngabutan nakajakpatak, pare. Api ba't nga nakajakpat ka, pare? Dinto nga idilaing rabi nga namamum dahil nga babae. Ay, sa importante detan, parang Jake. Importante, baknang ti pamilya na amum ka di. Nga adagayam kondisyon na
At the kondisyon, sakbay nga maala na ti parte na iti kinabak ng ti pamilya na. Anya, wen, sana kanula maalad bingay na, no addan ton asawa na. Ket na kanu nga sakti agbaling nga asawa na. Oh, di no maala nan ton, ti bingay na. Ket di, addan ton bingay kon pare. Deti tigasat ko nga urahay kon itinabayag pareng Jake. Apo, unay nga swerte ko. Ibaglagin din, napanta nagbar di rabi eh. Tasago ko man amo ni Giselle. Ay, sigurado ka din, pareng Carlo. Idilarabi nga namamom. Sigurado ako. Sa bagay, maki-amuak pa ilaing met iti pamilya na. Agad no mapaniknik kag agpaiso nga baknang ti pamilya na agad. Apikitin nga saan? Kasano nga raw, di Jenny, nga kaayan ayat mo ngagdama. Ha? Saan ka di nga? Ni Jenny. Ay, una ya. Aguri ka. Saan ka di nga dapalano yung rumor ita? Ay, una. Gaya mo ya. Malagip ko. Ni, adag pa yung message ni Jenny kanya. Anyati ko na pare. Ha! Unay kit din nga gasat ko paring Jake. Oh, apay anya nga gasat day ta pare. Anya ayat di message ni Jenny king ka. Umanugot ka nun pare nga sumurot kanyak. Anya? Umanugutin nga adda mapasamak mi. Kit kasano nga rodin kat agasawa kan pare. Saan mo nga ipatuloy ni Jenny? Tamangan kat no makabasol ka. Sayang mo day ti Jenny pare. Ne, sigurado lagi di nga ompay padas na. Kat ubing day to yun. Ala, ay madiday ta pare. Isarding mo daytan. Saan mo nga ipatuloy dayta nga plano mo? Mala, unang ka din. Saanin? Sigurado baka mat kung kunamla kanya. Kat inkanto lata. Saan pare? Ala, agubrata kat din. Anay ko. Oh. Kumusta ka? Gagangay laing nga nasakit ka po tadamong. Agyaman ak, Jenny. Imanugot ka. Nga dan mapasama ka data. Sana bale. Di kan to baybayan. Naskin laing nga sana ka baybayan. Gabuta, impay kunti kinababaik ka. Carlo. Dahil tala unay ti pagyamana. Ngayon kasti ko na. Di kan to baybayan. Sabi ko agpeles ta nga rudin taintan. Amang ano sa pulin ako ni tatang ko. Sige. Nabitinak itay kini Jenny Narigat tumot ngamin No birhen di partner mo. Nagrigat kong to pa ngayon sarak. Kaya nagalistula itay. Jaki palubos nga saan nga maulit tinapasama kada kami kin Jenny. Awisik tumanin. Ure mamindwawin mamitlo nga daras laeng. Sakto makiwin naswas kin kwa na. Ket magikalay sa akton kini Giselle. Tapno matungpal kuntun dagiti arapaap ko iti biyak. Nasken nga maramanak ni Jenny. Nga saan nga deti marigatanak. Kena
naskin nga tay, maganasan ng tumutin ti aramiden mi. Saan ka nga masaksaktanan? Pakawalan na kuma, Jenny. Angim, namiris ko nga awan ti masakbayam kanyak. Anya tiket mo sawin? Ha, Carlo? Ubing ka ba eh? Dakil ti, gidjat ti tawenta. Aping ibagbagam kanyak ta kita. Panagrik na kami ka. Awan to ti maipaay ko nga narangnya nga masakbayan iti agbaling nga pamilyata no, bilang laing ta. Datatiag katuluyan. Ha? Kit adamit ti taltalunem. Ngim, saan nga makaanay dayta eh? Saan nga makaanay ti panaggarden ko? Aping ibagbagam kanyak ta ito. Gaputa ubing kapay. Gaputa jak kayat. Nga madadael ti masakbayam. Ngim, Carlo. Naisagot ko king antik kinabagpaik. Uwen amok dayta. Angim, adulat ta dita ti mangayat iti kasking ka, nga saan na birhen. Kayat mo ka di, nga no dati ti agasawa, agrigrigat kan tulaeng, kenti agbalinto nga anak ta. Saan mo kumamin nga panunutin dayta? Taagbasbasa agmat paylaeng. Kati karigatag to ti makasapol iti natalgad na trabaho tag tinulong danto, Carlo. Saan nga kasta ti arapaap ko iti bihag? I'm sorry, Jenny. Ang impatyan na kuma, pagsayaatan ta nga duwa da ito'y. Anya ko mati pagsayaatan na. Nagruna kanya, katibat patig ka unay-unay, Carlo. I'm sorry. Ngim napatigmit kanya ti arapaap ko iti bihag. Kit, panunutem ko ma, nga aramidig na ito'y paramit laging ka. Para iti masakbayam. Api kamin nga tayo di magbagam, api ka isot panunutem. Panunutem met ate Rikna, Carlo, panunutem met, kamasaksak ta anak. I'm sorry. Angim na kay kadeng akon. Carlo. Nadagsin man tarik namon, paring Carlo. Bakit naman problema mon? Masyanak lagi ni Jenny, pare. Gaputa, nakiwin naswas ka, kenkwana. Kat nakitam, nakitam tirik nana. Diyak kumakait nga makit kita, ti lang nga ti babae nga. Masaksaktan. Kit lagayan pare, apa nga nga saktam. Awan di maaramitak pare. Amo damat nga di damo kat. Impakpakaw na kadakwadan. Nga sa anak pa nga seryoso. Ang kinayadak mo talata. Madi nga men deta nga ibagbagan pare. Ngim nasken nga. Nasken nga tong palek dagiti arapap ko iti biyag pareng Jake. Kat patsik. Nga ti pan nakikalaysak, wano pan nakiasawa ken ni Giselle. Ti sungbat day tanga rapahap ko. Malakit bareng saan ka nga nagbidot pareng Carlo. Ngamin, nabit pa nga namamom day tanga Giselle. Gaputa bak nang ti pamilyana ni manugot kan. Awon mo ti dagas na no. Patasik pare. Amom gat dakila tulong kanyak ni Giselle no bilang laeng. Tanu maala na lakid di tibak ng ti parte na iti kinabak ng ti pamilya na. Sigurado lakid di. Nga bumak nangak mo. Kat matulungak ti pamilya. Ala, ginumta kadlatan.
Ket sapay ko maapareng nga Carlo, maudin, dayjay nga Jenny, nga babae nga pagsangitem. Sapay ko ta iti pa nakikalaysam kadayjay nga Giselle, ket agsimpa nga talagang di biyag mo, ket saan ka kuman, nga mailawlawan pa pare. Saan ton pare? Basta magunod ko lagi ti arapaap ko nga bumaknang. Ipamaysakton ti asawak ken tagbali na pamilya. Nalakit sapay ko tapumudno day ta. Oy, congratulations kada kayo. Thank you, Dad. Thank you, Dad. O, iho. Sabi ko sabi ko saan mo itong alukwente anak mi, nga ni Giselle? Saan to, Dad? Ken, kaputa nagkasar kayon, tong palagmat da di kariking ka, Giselle. Ited kon, dede pa nakabingay mo iti kinabaknang ti pamilya tayo. Kaya't mabalin mo nga aramaten para iti negosyo kayat mong ipatakder. Yan tangay, di kamot mapilit nga mangmanehar kadag iti agda mga negosyo tayon. Ay, yes, Dad. Iho, tulungan mo't ti asawam. At usarem mo't iti alaing mong agnegosyo. Buen Dad. Apay gayam nga saan ngayon may dagiti naganaking ka. Dati pakakumikuman da. Dad. Saan na bale? Makitak tuman ni Dad. Anyway, naggamukan mo't iti na minsan. When Dad. Dad. Panawan ka pa nga Dad. Panawan da ka pa. Itain kami pa. Asikaswen di dito mga bisita. Sige, iha. Okay. Enjoy your wedding. Enjoy your day. Sabi ko maadaan akto ni tiapu ko. Yes, Dad. Adanton. Giselle? Anya tikit mo sawan nga. Adanton di apu ko ni Daddy. Ha? Kwa? Di kahit ko sawan. Adanton. Gabot agasawatan, syempre. Anytime, mabalinta nga agaramit ti anak ta. O di, adan to apo ko dan. Ati amo ka. Anya ti amom? Awan. Lipatim di dyan. Anya ti mapaspasama king ka, honey. Pagbakwar ka. Sige, tipagig tawa bukot mo. Abay, ada ka din akal mo nga madi. Jakam, adati nalang ab ko nga madikit. Anya. Adati na lang ab mo ko na. Adati na, ada na angot ko nga madikit. Makabagbakwarin ako. Sige. Kore ka. Saan nga tanga masikog ni Giselle? Ang saan imposible. Makalawas pa ilain. Sipod nagkasar kami. Awan pa'y makabulan.
Sipod nagamam kami, imposible nga agsikong kadagos. Baka wananak ko, Carlo. Angim, Ha? jakmat mo. Ha? Itakmat lang ang maamon nga masikugak. Unang kasano ko mga masikukakit. Awan pa makabulan nga nagamam mo ta. Makalawas pa lang nga agasawa ta. Sakit ita. Oh, nag-positive data pregnancy test mo. Siguro, naalak kaday di naudi nga. Ha? Naudi nga niya. Jak pagida mo no asin no kadakwada. Anya? Angim agkumkwenta akto. Ado nga minti. Lalaki nga imon unangim sika. Agit si kamet laing ti manugot nga makikalay sa kanya. Tapno laing maalak ti manak ka dadi kin maami. Ha? Ay, kahit mo sawin? Kahit mo sawin talagang agsapsapol kay din ti lalaki nga mga sawa king katap no maalam ti. Uwan Carlo. Angim promise. Kadagupan kadakay nga lalaki nga inawis ko nga mangikasar kanya. Si Kati talaga nga nakarik na akit ti ragsak. Ha? Ken adan pa nagayat ko king ka. Uwan nangin masikugkan. Kargado kagayaman. At agayam nagyanan. Kadyang matam mo. Itatanglang nga amo. Di mo lang nariknan. Tapno kung man ibagam kanyak. Apay, agbabawi ka din. Saan ka mapaling agbabawin ka puta nagkasartan? Anya karon tiyaramiti kita. Aklo ni mun akas bukod mo nga putot da iti tiyan ko. Ha? Anya? Unay madahitan. Awan ti mabalin Baka no ibabawi ni Daddy Dayta no magisina ka kanya gapoy ti naamuham. Ha? Oo. Kaya't mo ka di nga ibabawi ni Daddy ti mana na kanya. Unay matan. I'm sorry, Carlo. Imsaan ko nga amo nga masikugak. Unayin. Imbangal daw mo. Tatapid rin. Imbagmat tayo may ka. Kinasaritak ni Jake. Nga agpagpakaasiking ka. Kau may ka makisarita kanya. Gaputan na si Sita ti pagsaritaan tabaraw. Hanya ka di Jake, Tata. Naiistorya kanya ko ni Jenny nga anak ko. May papan iti. Nagbaling nga relasyon niya. Makapungtutak ide. Nagdakkel ti agwat ti edad niya baraw. Baka walindak tatapid rin. Saan kumat nga pinilit ti anak yung anak relasyon kanya. Wain, angim inusar mo dahil ta kinataer mo. Tapno no maalilaw mo ti anak ko. Saan nga pa nangalilaw di tatata? Uray pa'y Amom nga agbasbasa pala ti anak ko ginundawayam. Katiliniklikam ko man saan? Anya tinaramid mo? Nakinaig ka pa'y kinkwada. Ay, maluksawag iti baga na kanyak. Nga adan na pasamak yaw. Nga saan lang namin sa nadaras. Nga inulit-ulit yaw. Tata. Angem ti makadakas, nakiwin naswas ka kinkwana. Sakit na damag mi nga nakikasar ka iti sa bale. Uwen tata, nakikasarak kini Giselle kaputabak nang. Amuyo mo't nga marigrigat laing ti pamilya, marigrigat laing ti panagbiag mi. Agpapada tayo laing mo't nga talon ti pagsapulan na. Uwen angem deta,
Ti problema itabarok. Tata. Agdadagsen ti anak ko. Ha. Anya. Masikog ni Jenny. Ket sika. Tinakasikog ken kuana. Ah. Agpaiso ka di, tata. Wen. Unay kamoten, Jake. Namin pinsan mo nga dinadael ti masakbayan ti anak ko. Pakawalan dak, tata. Diyak mo nga agsikog isuna. Nakalkalpas naman nga nag-mens idi. Kit binilang ko nga. Hanya. Awan, tata. Awan ti maramid akong tatata. Amo yung mat kasi kakasara kon. Wen amok dayta. Ngem daytoy laeng ti kidawag ko ma, Jake. Carlo ko na kumasore. Tata. Yan tangay baknang mo't tinaasawam. Tila kidawagin ka. Saan mo ko mga baybayan ti anak ko? Ha? Nang runa, iti agbalin nga anak na. Tadyak kayat. Tadyak kayat nga marigatan to ti anak ko. Uwan, tata. Namnamain nyo, tata. Tulungak, suportarak ni Jenny kinti agbalin nga anak mi. Saan mo ibilang nga anak yo? Tati kayat ni Jenny. Bayad ayo na kumaking ka. Diti anak na. Ha? Ay, saan ko maa, tata? Way ni bagak mat king kuana. Nga saan na nga ipaidam ti agbalin to nga anak na. Ti pudpud no nga amana. Nulakid di. Tatong palem dagiti kayat ko ama pasamak. Carlo. Tata. Nasaya at kakanyak. Uray no. Dinatael mo ti masakbayan ti anak ko. Uwan, tata. Aramidik ti amin, tata. Umuna. Suportaram ti pinansyal. Uwan, tata. Ken maysa. Kayat ko nga ituloy to ti anak ko, ti panagadal na. Gaputa, may sa tawin laengen katagturpusan. Tata. Angem, kasano pa'y nga ron ita, at damat na tayo aywanan na nga, at nanto ti anak nan ngay aywanan na. Ha? Angem, nulakid de, Tata. ta sikat ti mang pabasaking kuana. Anusak, nga siyak ti mga iwan ti apukok to. Ha? Kaya una, tano mapanak agtalon, kat mapanagbasa ni Jenny, sinungay ti mga iwan to ti apukok. Iso nga sikat ti mang pabasa, tauray jak mapanagtaltalo na yun, tagay aywanak tulaengan iti apukok. Uwan na, tata. Ko yan tangay baknang mo't tinakiasawaam, kat baknang kamot tayo. Saan mo't siguro nga nandagsin king kaday tangapanan? Uwan, tata. Namnamain nyo, tata. Tulungak kayo. Tulungak ni Jenny. Tulungak matagbalin tong anak ko. Anak ni. Oh. Ada ka gaya, men. Ginatang mo ka dito ipagpagatang ko king ka? Ha? Anyang ipagpagatang mo kanyak? Di mo ka kinita ta cellphone mo? Saan? Nalobatak kami dito eh. Kahit di ka in charge? Ha? Kahit di bagakmat king ka? Nga, nasken nga naka-onlat at cellphone mo, ta anytime, anyaman nga oras, nga adda kayat ko ipagatang king ka, kit magatang mo. Amumit nga aginawak. Ha? Anyalat, sir, ay. Pasensya ka. Anya ka diti pagatang mo. Saanin? Naawan ti galas kon. Apeng nga. Burburiburan ti panunot ko.
Nagbidutak sama iti desisyon ko nga nakiasawa kini Giselle. No kuman nasapsapa nga naamuak nga masikog matgahayam ni Jenny. Baka nagduwa-duwa ko mati panunot ko. Angin kasarong pa ita. Diyos ko. Masikog ti asawak angin saan matgahayam nga siyak tinakasikog. Kasanon to nga rod ti biyag mi. Siyak to ti mariingan, dahil nga ubing, nga amana. Siyak to ti, siyak to ti, agbalin nga amana, dahil nga ubing, nga saan ba't nga nagtao da mismo kanyak. Sakit, no agbabaon da ti asawak. Kasla saan nga asawa ti panangibilang na kanya. Yan kasla awal lakin kuha na nga. Saan ko nga putot ti sikog na. Saan na siya tinakasikugin kuha na. Wen, agpaiso nga, nagulbudak kin kuha na idi. Ngay bagak nga negosyante ak. Agi magpaiso men. Bukod ko met ti talon nga taltalunak idi. Bukod ko met ti garden. Ilang bidot ko, pinamatik isuna, nga kaskadakwa, dakat adamot mabalin ko iti biyag. Iso nga itang nga naamuan na nga agapo ak iti rigat. Kaslanak lang, trata rin. Kaslanak lang ibilbilang nga, tagabo na. Nga nagbabaon, kasla pagarup na kanya, empleyado na. Pagkid din ti marikdak nga amur ken kuana. Kasla maari kakpain nga makinaig ken kuana. Idin to nga amok nga dagpit-pitik iti tiyan na nga saan mo nga nagtaod kanyak. Ay, anya na ito yan. Karmam samet din ito, Carlo. Diyos ko. Sipo di din asawa ak ni Giselle. Kanayon nga nadagsin tirik na. Kanayon nga mapanpanunot ko. Nga, sa anak la ko man nga nakikalkalay sa kinkwana. Mais-istresak ka kanayon. Ang imawanin ti maramida. Ureta. Adamutin pa nakabingay ko iti namana na nga baknang, kinabaknang. Paliiwek laeng. Kitno dan tugon daway ko. Makiwin na suwasak to bet laeng king kuana. Ta sigurado aklakit di. Nga jak to pulos na ragsak iti panagden nami kani Giselle. Iti agdama kasinyong ket agbababawi ak iti panakiasawak panakikalaysak kini Giselle ayat ko laeng nga matungpal ti arapap ko nga bumaknang. Agbababawi ak gaputa saan ko na mabalin nga sungbatan no saan ko na mabalin nga ikasar ni Jenny nga siyak tinakauna. Ni Jenny nga masikog nga siyak tinakasikog. Ni Jenny nga ubing pay. Ni Jenny nga agay-ayat unay kanyak ang sinaktak laeng, linukok laeng. Ang imawanan ti maramida kasinyong uray mamin aduak ngagbabawi gaputa. Legal nga agasawa kami ka ni Giselle.
Ket numan makiwin na suwasak ken kuana sigurado lakit di nga saan nga ipalubos ti pamilya na nga kasjaylatan nga panawak ti anak da. Ket sigurado lakit di nga awan met ti maalak iti kinabaknang ni Giselle. Amangan no, adadakas nga ramiden ti pamilya na kanyak nang runa kat adamat nga rod mabalinda. Anusak kadilatan ti asawak nga no tratarenak kat kaslasaan nga asawa. Anusak kadilatan ti asawak nga kasla tagabo ti panangibilang na kanyak alawen. Ikanak ti adu a kwarta. No tay adaman iti ititid na nga kwarta kanya. Angin kaslang adamat sukat na nga panangidadanes, panangirurumen kanyak, gaputa muna nga marigrigat, nga muna nga naggapuag iti marigrigat wenno nakurape a pamilya. Kasinyong anya ka diti aramidek, ala amok kakaguradak gaputa iti naglabas ko, gapo iti nararamid ko adakes idi. Anusak kadilatan ti asawak ket aklonek nga daytoy ti karmak gapo iti panangpaspasakit ko tinakem tirikna dagiti babae nga naglabas iti biyag ko. Wenno adda ka dinamnamak nga makatakas iti daytoy nga impyerno. Angem no makiwin naswasak man ken ni Giselle. Amangan no jak tumatungpal ti karik ken ni Tata Pedring nga suportarak to ni Jenny ken ti agbalin nga anak mi. Kastamet ten ti panagbasa nanto. Amangan no siyak ninto met Tata Pedring ti dakas kanyak. Amangan met ninto Tata Pedring ti mga ramid kanyak iti dakas. No saan ko amatungpal digiti karik ken kuana ken iti nga suportarak ti anak na. Dagitoy mangburburibor itirik na kasinyong iso nga nagtaklilak iti programam tamangan no adatiya na saya at ti panagpuspuso na nga uray no nagbasulak man ket ikandaklat iti balakad. Agyaman akmat ken kakasin ti anos ken laing mo nga nangurnos ken nangidrama to'y pakasalitaak. Ket sabay ko ma, taado pa iti matulungan yu akas kanyak. Ken sabi ko ma, damit napidot yung nga adal, liwliw aken pagsarmingan ti biyag, kadagiti padak nga din nga kanagbuya. More power to your program and God bless everyone. Tuyag bababawi apagayam mong Carlo iti Benguet Province.